Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün sentyabrının 25-i salı günü. Kıyev'de Rus elçiligi ogunda çözülmegen işlerinin yumağı adlı aksiya keçti. Onun çerçevesinde faaller Rusiyadan işgal etilgen Kırım'da insan kaçıruvlarını takip etmesini talep ettiler. Şu cümleden faaller Ervin Kayda banerini asıp koydu. 2016 senesi Mayıs'ta Bahçesaray'da kimligi belli olmayan adamlar Dünya Kırımtatar Kongresi İcra Komitetinin azası Ervin İbragimov'nu kaçırgan edi. Video nezareti kamerası Rusya yol hizmeti urbasında iki adam İbragimov'nun maşinasını toxtatıp onu öz mikroavtobuslarına mindirgenlerini çıkardı. Kırım hukuk koruyucular gruppası Ervin İbragimov'nu Rusya hakimiyeti ya da onların nezaretinde olgan takımlar kaçırdı, dep tahmin etti. Faallerinin malumatına göre Rusya Kırım'ı işgal etken son 44 adam gayip oldu. 15 kişi hala da tapılmadı. Люди, це ми віримо в те, що ці люди, вони викрадені. Beyazları bu adamlar inanamız ki onlarını kırsızladılar ve onlar sağlar. Onun için daima babaları beklengenlerin aytamı sayını bu sebepten ay geçirilgen bu aksiyaya çıkmağa ve iştirak etmek gerekmiz. Bu adamlar hakkında aytmak gerekmiz. Karaları ise bu adamların da ölgenlerini gösterebilir sözün aytkanda julgan son bu adamlar ölü tapılgan edi. По той информации, которой мы владеем. Bizde olgan malumatga göre olar 40'tan ziyade. Tekrar aytam ki Kırım azat etilgen son bugünde Rusya Kırımda harbiy yolundan yapkan cinayetlerinin daha da korkunçlu rakamları hakkında belli olacak. Tunev'in Kiriç boğazından keçken Donbass ve Korets Ukrayna gemileri Mariupol limanına kelip çıktı. Bunu Ukrayna Müdafaa Nazirligi haber etti. Sonra ise bu gemiler Berdyansk şehrine yol alacak. O yerde Milli Tehlikesizlik ve Müdafaa Hizmeti'nin kararına göre Ukrayna flotunun Azak denizindeki harbiy deniz bazası meydana getirilecek. Bütün yol boyu bir sıra Rusya gemileri ve harbiy aviatsiyası Ukrayna gemileri артından ketdi. Mariupol yanında ise Lenger turağında Manguz çeşitinin Rusya sınır kateri tarafında provokatsiyaga intilovlar oldu. O tezlikte Ukrayna gemilerinin yakınlaşmağa tırıştı ama Lubny ve Kremenchuk katerleri tarafından toxtatıldı. Bugün saat 9:30'da Korets buksiri deniz limanına kirgeninden Ukrayna harbiy deniz kuvvetlerinin gemiler takımının Mariupol limanına keçuf yolu bitecek. Ukrayna'nın işgal etilgen topraklarında Rusya kuvvetçileri hüküm sürgeninden sebep o yerlerde cenk etmekte. Böyle fikrini Ukrayna meseleleri boyunca Amerika Birleşken Devletleri'nin Devlet Departamenti'nin mahsus temsilcisi Kurt Walker bildirdi. Onun sözlerine göre eğer Ukrayna teritoriyalarından Rusya ordularının çıkarılığı hakkında anlaşma tüzülse, o topraklarga Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kuvvetleri girecek. Çünkü barıştırıcılar bütün rayon boyu tehlikesizlikni, ahır silahının çıkarılığını ve Rusya ile sınırını nezaret etmeye gerek. Rusya tarafından teşkil etilgen kurumlar ise öz bar oluvunu toxtatmak gerek. Çünkü onlar Minsk anlaşmalarının çerçevesinde kanuni değil. Bizde komandanlar idare ordu şekilleri olarga para berip, Rusya ordunun daim harbiy hizmetçilerinin sayısı ve mahsus bölgeleri hakkında pek yaxşı malumat var. Büyük kısmı ise kontraktlılardan ibaret. Men açık aydın aytacağım, Amerika Birleşken Devletleri aynı şekilde diğer Amerika ortaklarını harbiy ameliyatlar geçirgen yerlerde kullanılgan edi. Ve şimdi de aynı vaziyet oldu. Rusya idareciligi yolbaşçılığını doğru daimi zabitlerden keçire, kalganları ise Rusya para ödegen askerler. New York'ta Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ve Polonya prezidenti Andrzej Duda Ukrayna'da barışık tiklenmek gerek olganına hakkında laf ettiler. Bunu Ukrayna Forum haber etti. Petro Poroshenko resmi vekillerinin başlığında Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Baş Asambleyasının 73. sesiyasının umumi münakaşalarında iştirak etmek için geldi. O BMT'nin barıştırıcı summitinde iştirak edecek ve bunun ile bir sıra
Хорошевлер кечежек. Сөзге есе президент Чаршынбек уну чықажақ. Кремль мобюсы Олег Сенцов Парисның шерефлі ватандашы олды. Бұның ақында Франкистан пайтақтының шер башы Ан Идальго Твиттер сәйфесінде хабер етті. Идальго Парис шурасының қарарыны изатларкен деді. Бұ тимсалей қарарнаме, умют қарарнамесі. О Парис дайма демократия ве сё сербестлігі маеджелерінің тарафдары олачағыны қайдетті. Франкистанда Украина елчісі Франкистан пайтақтының шер башына ве бұ қарарға қол тұтқанларға өз тәшекүрәлеріні білдірді. Украина режиссері 2014 сенесі майыс айында işgal етілген Қырымда Русия құветшілері тарафындан тұтып алынды. 2015 сенесі август айында Русия махкемесі қанунсыз суретті Украина режиссері Олег Сенцовны террорчылықта сақтеве уйдурма қабатлардан 20 йыллық шидетлі апиш жазасына макюм етті. Жазасыны макюм Ямала-Ненецк Мұхтар бөлгесінің лабытнан кешерінде ала. Майысының 14-інде Олег Сенцов бұтын саяси мобюслеріні азат етмек талабынен мүддетсіз ачылықны илян етті. Бүгін ачылықның 135-ші күні. Украинада ава бірден суводы ярамай ава себебінден еді велеетті. 205 мескүн ер электриксіз қалды. Геже топрақ үстінде енгіл аязлар қайдетілді, Карпаты дағында қар яғмақта. Ивано-Франкивск велетіндегі Иван-Черногорский топесіна әнді қар сарып алды. Ивано-Франкивск велетінде февкуляды вазиетлер бұйынже девлет қызметі хабер еткеніне көре, қар ортысы қалынлығы базы ерлерде 10 сантиметрге еті. Радимо любителям гірських подорожей. Дахратлығыны севгенлерге кезінтіге кетмездені вел қыдыру құртары жебуліклерде қайды тілмеге тәвсие едіміз ве ярамай ава олажығына да азыр олмақ. Шапке қолча hazırlamaq, yanına sıcak çay, серні қалмақ. GPS-навигаторларды янында олсын чүнке чешіт түрлі вазиет олабыле. Керек олған алда оның іле құланып, құртарыжыларға қабер бермек үшін. Бірлешкен құветлер Луганск велетіндегі хуттары олны койыны өзіне зареті алтына кечірді. Бұ золоты дорт мескүн яранын қысмы. О ерлерде да яқында işgalciler бұлунайды. Кеченлері Украина арбейлері мұнда гуманитар ярдымны кетірді ве қасабаның инфратеркабыны яныдан теклемеге башлады. Әвелке боз зона ақында тәфсилатлыжы левхамызда. Да кечкен авта ерлі сәкенлер вилні кечкене қасабады падландырған золоты дор шернің бұ эйке сукағы бойы раат-раат işgalciler юрейді. Мескін ерден олар Украина аскерлерінің мевзелеріне қаршы атыш ачайды. Террорчылар үшін боле бір фырсат артық олмайжақ бізімі майжелеріміз бұ топрықларны азат етті. Бұ ерде тахменен 150 адам яшай Иринанын сөзлерінден işgalciler бұ ерлердің сық-сық мұсафырлері еді. По 5 человек заходили. Бешер адам кіреді, учерді, едіді олайды. Қасаба бойы ойланып кере қайтайдылер. Шахсен мен Украина тарафдарым. Аман 4 ел боз зона деген ерде яшаған сон адамлар Украина аскерлері келгеніне пек қованалар. Не, боже упаси. Аллах сақласын, боз зона. Олсын бұзымкілер, бойле жанымыз біраз рат. Işgalciler қорқсынлар. Мы уже знаем. Не есе, кімнің незареті алтында олғанымызны білеміз. Эвел не анда, не мында едік. Қасаба сәкені Олег себепсіз evden çıkmamaға тырышайды. 1,5 ел эвел мерген нишанчысының құршынындан оның ағасы ile қолды. 17 січня. Бұ январдың 17-сінде олған еді. Анамызың евінде чықты. Қар чоқ еді. Бұ соқақ бойы кетті. Там о ерде мерген нашанчысы оны атып өлдірді. Оны қардан шығармаға тырыштық, амма бежермедік. Ертесі күні ОБС темсілжілері оны шығарды. Олег өзі аз қалды өлмеге. Мене в самому на 11. Озымды есе сытымда алыда граната парчалары 11 дане. 15 сенесі сыныржы күнінде яраландым. Еваз барма уч граната тұшты. Бұ қасабада әнді электрик берілігі яныдан япылды. 2 hafta davamında сәкенлер ярақсыз еді. Işgalcilerдің атышы вақтында электрикні қылқатты бозылды. Бүгінде аскерлер азық малларына да кетірі башлады. Бұның іле Украин газеталарына да кетірділер.
Чтобы люди знали. Адамлар мемлекет этрafында ве халкара вазиятны олган вакыйлар хакында белмеге кереклер. Чөнки олар монда асла бер şeyден хәбәрдар дегелләр. Ишгалчыларның мевзелері бу yerden bir qas 100 метр uzaklıkta yerleşi, bazı vakıtları provokasyon atışlar eşitili. Небольшой обстрел в нашу сторону. Тунеон bizim tarafımızga bir-iki ateş açıldı. Mevzilerimizge karşı hafif silah kullanıldı. Mevzilerimizin genişletuvinen, pekituvinen, eğileşuvinen uğraşamız. Imaycılar mevzilerinin abadanlaştıruvinen uğraşırken, yerli hakimiyet eyalinige muhtaç olganını uğrene. Planlarda ilaç ve koruculuk malzemelerinin getirilüvi. Bunun ile yollar da tamir edilecek. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Dadachi haberlarni sizlar UATV.ua saytimizda o'qiy bilasiniz. UATV ile oliniz, sog'liqni qaliniz, ko'rishguncha.